di pas dia ina guri bulan natakas dia ada sadario dina matanya rio dina mangingaton sida ketik dua muna hamu rodo hami hula muna nabuan si panganon nadahuri hamu ima si palas rohani badamu na rohani sotimu ima itahan nalas di atas ni pinggan nahok di hudulan rap margongaton dekke si cio dekke si pora dekke si mudulu pahigian nami dong laho mengidulitan yang nami to anak-anak tua di Batak asa di pasu-pasu hamu di gagasan hani pasu dong las miroha laho maninator sudah jadi dua menang itahan nalason di pasu-pasu homo pemuknas kuda saudara tubuh kita yang calak-calak kapannya kau di pasikan paneli jada tapi kau dilihatmu ya anak konang songon hata ni dikesi udurong asa udur tu dolo udur tu toluan nang akapo paramo pasu-pasuan ni amata mertua de Batak asa mo kamu mangaton alaon dikesi kiu asa kiu songon ari rodan songon bulan rita songon orang negara kiu songon matang bulan gada ni pasu mamora pasu-pasuan ni amata de Batak ya muya anak konang lah homangaton si gagatik tua munau asa nanita sinamo kau sia jahit dulu ngaton mana baik akal serohan kamu kalau tuh di jangan nyari mulai sama di penuai nanti patu pahami dikes video dikes mudur dikes pora lasma rohani badamu lasnang rohani tadimu saat ini nasuru saat ibu kolena tu botian ini garas ya saat tu pasarta misi panganun nata bodi hamu ya nakon nabi saat pas itu gak jalo tak sebelum main temangor tapak kita tukang gede dia mau dia mata di batai kita sokong gugatan nah orang samu yang nak konani nang atom si pangalan na upasatan ni orang sami hula muna na pasaton pagbutin na naik ke tanah kamu wah matabu nyoma ida taba mana uli taba na linggan taba hagabeon hamorao di hamunya na konami nang dihita sa loob na. Jadi langsung ni aladong huwag kami ngayon padongan na. Lahamu padalaton tuwa ka na takop. Kari sumuro na makatuburo mo. Jadi kita mo ito siya. Lain gitu. Di petikian na uli na rin ganon. Buat kami do ulos nagajang nabidang jala sito rabu. Petikian namin ang ilo di tangyang namin. Ilo di batahay ipasok mo. Pinigtan ni gajang naon asa si gajang umurham. Torok ni rabu naon asa gede si torok ko parang hamu siano tugi jangan nyari. Mulo bidang naik. Lam ditabay hatama dalan niya panamutan ihamun asa dan margi yang panamutan ihamun siano tugi jangan nyari